Perkenalkan, nama saya Koma Sri Saryani, perwakilan kelas 10 IPS 2. Nepasin kawentenan panglimba COVID-19 rikala melajah kelompok. Om Swastiastu. Para diaksa atiti miwah uleman sane wangi yang titiang, miwah para semeton sane tresna asihin titiang. Idedane panureksa miwah pamilat pacentokan sane kusumaya yang titiang. Sai waktu sekadi mangkin, rumasa sami sampun uning ring kawentenan kauripane. Pamakas iriki ring Bali sane ketah kauningin kantos mangkin kawentenan COVID-19 kantun ngelimbak ngerabde ring jagati sami. Kawentenan pandemi virus corona ngemariang pikobet ring makasami bewidangan. Nanten wantah ring kesehatan kemanten nanging ring bidang ekonomi, agama, sosial, mewah pendidikan masih sampun kena. Raris napi sane presida iraga laksayang pandemi nenten je nambakin iraga mangde rumaket asah asih asung sarang sawitra miwah keluarga. Punika mawinaan iraga mangde nyane urati ring kesehatan iraga antuk parilaksana sekadi ngawacikeun tangan, nganggo masker, miwah tur nyaga kawentenan wates iraga sarang semeton utawi ngigilang protokol kesehatan. Titiang sane mangkin jagi ngaturang makudang-kudang contoh pekarian sane prasida kalaksanayang mangde prasida rumaket sarang keluarga tur semeton. Idedane semeton sinarang sami sane wangiang titiang rikala melajah sarang-sarang rikala ngamanggihin kamewahan ring pelajahan. Sepatutnya nih mangde iraga sarang sami saling welas asih lantan demit teken kawikanan sane iraga duena. Iraga dados mutaken utawi ngewedarang kawikanan iraga sarang lianan dados nganggo sosial media, social chatting, video call utawi nganggo aplikasi Zoom miwah Google Meet. Sane mangkin ngiring singkiang pikayune midab-dabin kawentenane nepasin COVID-19 punika antuk state nyaga padewekan soang-soang tur maning ngelinggingang protokol kesehatan ring kawentenan dewek mangde state nyaga ajeng-ajengan sane sehat. Lingang ring sajeroning iraga melajah kelompok sepatutnya nih mangde prasida ngawatesen padewekan sarang semeton sami. Yening punika kemargiang antuk luring mangde nyane semeton sami sutindih ring protokol kesehatan punika. Sampunang moboye, sampunang ajari ring kayun mangde state tegang kayun ngupapire kahanan padewekan tur palemahan saha pawongane sami nalar ring pahayangan talar. Inggih wantah asa punika titiang prasida materatur ringgalahi sane becik puniki. Manawi teu wenten iwang antuk titiang lungsur hungreuna pangampura. Sinep titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi.